Spesial masih buat para member yang masih setia. Spesial masih buat bos muda Papi Mami Yasmi, buat ayahnya Cindy, ibunya Emidia Bro, Nok Widya Herman, Nok Empi, Nok Nilam, buat Agani, mamanya Pintu Cemudani, mamanya Nica, mama Nopal, buat Taiwan, bos RE, Nok Hati, Nok Tuti Singaring Taiwan, buat bapaknya Alia, Nok Tuti Rangda Ciperanganong, bos Kemarwale. Anton Boselli, terima kasih. Sampeyan hadir ibarat anugerah, sayang
sing tepat kajilan sing sering tertahan najan ngimpi kakang teikhlasna wong sejen sing duweni. Terima kasih Haji Bondol, Haji Bondol, Haji Bondol, Haji Bondol.